ospakizuna jai mailara igo zuen. Ordura arte liturgian memoria gisa ospatzen zen. Keinu horrekin Maria Magdalenaren garrantzia azpimarratu nahi zuen. Eta aldi berean, elizan emakumeak duen lekua ere nabarmendu nahi izan zuen. Maria Magdalenari apostolua deitzen zaio. Jesusen bizitza publikoan, haren atzetik zebiltzan gizon eta emakumen taldeko kidea izan zen. Eta San Juanen evangelioaren arabera, bere izan zen Jesus piztuarekin topo egin zuen lehena. Horregatik bera izan zen berpizkundearen lehen lekukoa. Este evangelio, el evangelio de San Juan, ha tomado la perspectiva del que llamamos el discípulo amado. En este libro, el seguimiento de Jesús se interpreta siempre desde la clave del amor. Seguir a Jesús es haber entrado en la lógica del amor, es decir, dejarse amar por Cristo, amar como Él nos amó y sobre todo ese verbo que tanto utiliza, permanecer en el amor de Dios, que es el amor entre el Padre y el Hijo, un amor que nos irradia a todos nosotros. Maria Magdalena maitasunaren logikan bizi da. Bera da Jesus maite duen disipuloa. Maitasun horrek eramaten du ilobira, oraindik ilun dagoenean. Ara iritsi eta herria kenduta dagoela ikusten du. Harrituta geratzen da. Jesus maitearen gorpua ez dagoan. Hala ere, ez du alde egiten. Lorategian geratzen da nora ezean. Ez daki zer egin, baina badaki zer bilatzen duen. Jesusen gorpua aurkitu nahi du. Desira horrek bakarrik eusten dio, eta desira horrek gidatzen ditu bere urratsak. Las lecturas nos sugieren que ella busca como la mujer del Cantar de los Cantares, yendo casi desesperada en búsqueda de su amado. La mujer del Cantar pregunta a los guardias si han visto a su amado y María Magdalena les pregunta, en su caso, a los ángeles, sin paciencia para esperar su respuesta. Así eran Mariak Jesus baratzasainarekin nahastu zuen, baina Jesusek bere izenez deitu zioenean, Maria berehala ezagutu zuen. Badakigu ardiek artzainaren ahotsa ezagutzen dutela. Hori bera gertatu zitzaion Maria Magdalenari. Jesusen ahotsa entzutean, bere maizua zela jakin zuen. Maitasunak bultzatuta, Mariak Jesusi heldu nahi zion. Baina Jesusek beste bide bat erakusten dio. Berak askatasunera deitzen gaitu. Maitasunak ez du kateatzen. Askatu egiten gaitu. Eta Jesus guztiongana dator, denei bizia ematera. María es la seguidora que ama, y por este motivo la que primero se encuentra con su amado Jesús. Ella nos enseña el modo adecuado de relacionarnos con Jesús, desde el amor, dejándose amar por Él, amando como Él amó. San Ignaziok beste bide bat egin zuen, luzeagoa izan zen. Gaztetatik ikasia zuen jaunak zerbitzatzen. Hala izan zen Arebalon, eta baita Najeran ere. Uste zuen hori zela pertsona batek eman zezakeen onena, bere burua osorik zerbitzuan jartzea. Horregatik Kristorengana ere bide beretik hurbildu zen. Ez zion ezer gorde, bere bizitza osoa eskaini zion Jesusi eta haren misioari. Eta gauza bera nahi izan zuen lagundiarentzat ere. Hortik sortu zen gaur bizitza erlijioso apostolikoa deitzen duguna, Kristoren misioaren zerbitzura bizi den bizitza. Baina zerbitzuaren bidean, Ignaziok zerbait
handiagoa, sakonagoa aurkitu zuen. Jesusek ez zuen zerbitzura bakarrik deitzen, adiskidetasunera ere deitzen zuen. Maitasun harreman sakon batera. Pizkanaka Inazio bere bide horretan sartu zen. Horregatik, amaitzen dira gogo jardunak maitasuna lortzeko kontemplazioarekin. Han laburbiltzen da kristau bizitzaren muina, jainkoak maita gaitzan ustea, eta maitasun horretatik jainkoa eta besteak bihotz osoz maitatzea. Orduan maitasuna eta zerbitzua bat egiten dira. Zerbitzuak maitasunari gorputza ematen dio, eta maitasunak zerbitzuari arima. Horrela, zerbitzua ez da bete behar hutsa, maitasunaren adierazpena bihurtzen da. Horixe da kristau bizitzaren bidea, eta horretan elkartzen dira Maria Magdalena eta San Inazio. Batek berehala aurkitu zuen maitasunaren bidea, besteak urratsez urrats. Baina biek gauza bera ikasi zuten, Jesus maitatzea, eta maitasun hori zerbitzu xume eta eskuzabalean bizitzea. Ese amor está hecho de afecto, de generosidad, de entrega sin medida. La medida del amor es la sin medida. Sin embargo, a partir del año 1975, los jesuitas comprendimos que el amor tiene un suelo irrenunciable. Ese suelo es la justicia. No se puede ofrecer amor o caridad cuando lo que las situaciones requieren es justicia. Ser justos es defender los derechos de las personas y darles lo que les corresponde. Resulta insultante, como sabemos, ofrecer como caridad lo que se debe como derecho. Hoy somos conscientes de que las personas todas tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, a un trabajo decente, a un juicio justo, a no ser discriminados por nuestra religión, raza o sexo, a no ser esclavizados, derecho a vivir en paz, a desarrollarnos, a contar con un medio ambiente saludable. Es una cuestión de justicia, no de caridad. Se puede ser caritativo o no, pero ser justo es obligatorio. La justicia es el suelo obligante del amor. No hay amor allí donde se ofrece una limosna cuando se debería ser justo. Algunos grandes explotadores de personas han tratado de limpiar con limosnas las injusticias que habían cometido. Allí no había amor, había expiación. El amor exige justicia. Gaur egun jesuitok bide bera egiten saiatzen gara. Maitatu nahi dugu, eta maitasun hori eguneroko bizitzan erakutsi. Horregatik, justiziaren alde ere lan egiten dugu. Ez gara limosna ematera bakarrik mugatzen. Pertsona guztien eskubideak aitortu eta defendatu nahi ditugu. Izan ere, jainkoaren maitasunak beti eramaten gaitu justiziara. Eta justizia da gure garaian maitasunak hartzen duen ezinbesteko aurpegietako bat. Amor, justicia, paz. Las tres realidades a las que se nos invitaba hoy a prestar nuestra atención en la novena. La paz no es solo ausencia de violencia. A veces termina la violencia, pero sigue sin existir paz. La paz es fruto de la justicia. Hay numerosas guerras y conflictos violentos en el mundo que perviven por este motivo, por la ausencia de justicia. Las personas se sienten marginadas y excluidas, explotadas o despreciadas. Puede que no haya violencia física, pero sí aquella que llamamos estructural. En muchos lugares perviven estructuras sociales que marginan a determinados grupos de personas. La paz solo llega finalmente con la justicia.
Solo entonces es posible la convivencia pacífica. Gure zerbitzu kristauak gaur egun maitasunetik sortzen diren justizia eta bakea barne hartzen ditu. Horrek esan nahi du nazioarteko justiziaren eta bakearen alde lan egitea. Batzuetan urruneko arazoak iruditzen zaizkigu, baina gureak ere badira. Eta aldi berean gure herrian justizia eta bakea eraikitzen jarraitu behar dugu. Oraindik ez ditugu erabat lortu. Denok dakigu gure artean intransigentzia eta intolerantzia daudela. Desberdinaren mesprezua, migratzailearen marginazioa. Badago hitz egiteko askatasunik eza eta desberdinarekiko errukirik eza. Zeregin luzea dugu gure herrian benetako bakea lortzeko. La paz cristiana es paradójica en el plano personal, porque por un lado es reposo en el Señor, es serenidad y descanso en Él. Pero por otro lado no, es una paz que descoloca y complica la vida. Nadie que se haya encontrado con el Maestro Jesús ha tenido una vida más fácil, sino al contrario, más complicada. Exteriormente la vida se llena de tareas, de plantar cara a las injusticias, de soportar las críticas y las amenazas. Se llena de servir a los pequeños, de estar atentos a las necesidades de los demás. Sin embargo, interiormente la vida se llena de sentido, de alegría y de consolación del Señor, de reposo y de paz en Él. Esa es la verdadera paz cristiana. Fue la paz de San Ignacio, que tuvo una vida llena de trabajos y desvelos, de grandes esfuerzos por construir un instrumento al servicio de su Señor, Jesús. Fue también esta la paz que aquella primera comunidad cristiana, a la que María Magdalena se incorporó, una comunidad perseguida desde el primer día, acosada e incomprendida. Pero tanto Ignacio como Magdalena se sintieron en esa vida llenos de ese amor de Dios y sintieron sin duda su descanso y su paz. Maitasuna, justizia eta bakea. Horra kristau bizitzaren bidea. Maria Magdalenak eta San Ignaziok bide hori egin zuten, bakoitzak bere erara. Biek jainkoaren maitasuna hartu zuten oinarri. Eta biek maitasun hori bizitza emankor eta eskuzabal batean islatu zuten. Guk ere bide bera egin dezagula. Jainkoaren maitasuna onartu. Eta maitasun hori justiziaz, bakez eta zerbitzuz adierazi. San Ignazioren hitzekin amaitu dezakegu. Emaidazu zure maitasuna eta grazia, hori nahikoa baitut.